Osnovan u 2013. godine, Klapa Kartolina djeluje u gradu Windsoru, Ontario, Kanada. Pridružena je u Hrvatskoj katoličkoj župi Svetoga Franje Ašiško. Klapa Kartolina i njihova klapa Mladi Fritule ove godine po prvi put nastupaju na festivalu Hrvatskog kanadskog folklornog saveza. Pod vodstvom gospođe Višnje Tijardović oni će izvesti folklorne klapske pjesme. Established in 2013, Klapa Kartolina is from Windsor, Ontario, and stems from St. Francis Assisi Church in Windsor. Klapa Kartolina and their young Klapa Fritule will be performing for the first time at this year's Canadian-Croatian Folklore Festival. Under the direction of Gospođa Višnja Tijardović, they will be singing folklore songs in the traditional Klapa a cappella style. Please give them a warm welcome. Si rekla
Sveti duje, neće ni da čuje, ajme čaču moja. Kad se spustiš kuri banda, tu je ona šaramanda. Na svakom kantunu, u svakom portunu, ajme čaču moja. Na svakom kantunu, u svakom portunu, ajme čaču moja. Sad je stačeno furešta i svetoga tu je fešta. Mili Bože čuda, te lipota svuda, ajme čaču moja. Mili Bože čuda, te lipota svuda, ajme čaču moja. Jemala sam dragoga, lipoga mladića, pa mi se utopija, perjenom radića, pa mi se utopija, perjenom radića. Piša Ivanka iz kuće, ječe noći minom, ne šporkaj mi kužine, ječe te bruštulinom, ne šporkaj mi kužine, ječe te bruštulinom. Jemala sam dragoga, rumenu jabuku, susidi mi govore, da on ljubi drugu, susidi mi govore, da on ljubi drugu. Piša Ivanka iz kuće, ječe mači minom, ne šporkaj mi kužine, ječe te bruštulinom, ne šporkaj mi kužine, ječe te bruštulinom. Ona neće pit kafe, nego čokoladu, ona misli šapljasta, da se novci kradu, ona misli šapljasta, da se novci kradu. Piša